chente maulanya Gilbert tie ka ukune le wak ya moro pe yenyu yume kui mauni ango ni jemi nan talo merbela le bagn chente maulanya Gilbert tika ukune le wak tika yupuki party omera peko ko ni no party Ramadan ingoko la bulki ko poloko Gilbert lanya de tika uko chente me yupo party ya moro chente ma initika lanyo ne eroni ono miro initing chente me yupo ki party chente ma initika furu ki gudu wa poyo chente ma Gilbert lanya tika furu ki gudu wa poyo eroni no gino miro jakti mo ne wa chon peko ko wanga pressa dong tili wak madong indicator dong tika nyuta de dud motokam madong nyuru danger kade chak dong ni I chak dong furu gudu wanaka yam ini donye parliament gudu puri chak furu tim chente mai tika furu ki gudu wa poyo wa donye chingwa ento chente unyolim ini tika balo ne tika wukoneli wak neme yubu poti iyom in ki dago ni kilutino ni kijowu iwuyom ni confusing we actually don't bear do yubo ye party ma ini tika yupone ya moro ni ono miro ini ti ki chente ne me gonyo la tena chuli ma ini tuwe yoko pi moka pa ki wiye wan watika metro justice pi uchaya baby Dalvin chente ma ini tika uko ne me party ni is not necessary me for guru be ero me party kolo no miriti ke chente me party ma ini tika yubo party mo beru ke miel li ken mano nganyo la kubete itu chalo dogo gwal ni uti party kon la ten pangarmo ni ini tuwe yugo pe mo ke makara pa ke wiye lo teno pa Dalvin tika deno chane lao pien dago pa Dalvin uberu nya lao lo tena rio lo teno pa Dalvin kumir gitika don ke chan gitika don ke trauma gitika missing wongi ini tie nget lo teno ni idwe motoka Kampala ire nyweno uya chuli ya moro idwe motoka idugo Kampala inget lo teno ni ento mone chane ini tuweyu wigigio team pa Gilbert lanya wano take screenshots ma pola ta ma wabiru ka timone lok moy kenna wabiru ka lokne social media wabiru ka kwanya screenshots o weng manyuru evidences manyuru ni wunu tika ranyu loka ranya ilokum baby Dalvin dano madong tie ke wang gen ke ulanya Gilbert dano makilone rajkar wuda waj uranyu loka chwinye uchoyo choja nywa ka chwinye then lastly uchoyo ni utim boss make baby Dalvin tie luzera prison malupe ke balma enotimo eroni evidence ba uchoyo malen aya tim pa Gilbert lanya ke kerogiro i social media platforms ma pari negotiate ka defending Gilbert ini biro ka kokomeru make mako wa yam kono tie makwo nyodo toro petika nen ini biro ka kokone I forum olanya tie ki chente ma en miyo weklo tiano eni ngechiate ka defending en I social media olanya tie ki na ma chimugo ma en olanya en ke kome ocho nying ma pap beru kede forum ka chocho miu wek dano nene en ke mare mada no riel chim geno wen genera kargi gu registering sim cards ke number ke nying dano ma pari inene weni jopo lanya duong mo ka defending olanya kolo they are the same few people tactics me chiami politics the same few people gurye yo na machimo kenying da mapat aya kanyo rajkar tiga lok aya rajkar mon mati invisible be no tia lok aya rajkar mon men sim card number ngobe tia lok aya en Gilbert en ko be no Gilbert be
logo machalo lanya ka dok chero logo machalo kona nga chala nga Gilbert kene tigi sim card za angwen mapapat registering no aya en dir ndum eno ingune no we joni duong mo e platform kolo they are the same few people confusing people o court rich o court me London ana lu ni rich ba rich o court me London won Pine Avenue rich o court me London won ki Gilbert Olanya wunu ngeyu ka kama Dalvin ti ye Pien jo me agike me beru chok ke Dalvin beru won en beru chok ke Dalvin e karewu me mak lokum ot mamigi in rich o court me London lokum ot pa court won Pine Avenue oberu promoter me we makire be maru we miu biashara kilu we miu contract kilu we dog bene signing lu we nerwe signing contract kilu we machalo promoter now o court rich ini miu ot mamigi ikit menero ne Dalvin mirke kon kede miu ot mamigi bo Dalvin igulu kenyo gulu city donc Dalvin berka gwa oti Olanya Gilbert obero la Congola ma ringi nget lu wene en mar lu wemada Olanya chako nyepe nget Dalvin Olanya chako chero wa gang kama Dalvin beru ye ene otini okot Olanya chero admiring odd Olanya la Congola mirni e gam jimi ki ching dano chipli karmo Olanya Gilbert nero odd be Olanya chako bitu Dalvin ni chata otio Dalvin beno waje waboro lanya ni ote mega ko Olanya Gilbert ira ye iwaje ni gini wilego nyir bene ka ke wile ote ni yo ka temutan ki mere chen nyir lingo halenya itamne itwer tugu ki widana wenkira itugu ki wilu bol kui ya morne nyir do chero che kwer chende o wen o kot rich o kwer chene o yinu bunyo nyebe ya o kwer rich won lem o kwer chene dana mati exposed dana ma worry cities uno merja yini ti MP mo ma babang ma pengu gina dana mi relubone ni ha waro mer chene ke kwer chene ni o kwer rich wengo we mer ote nero o wayne Dalvin o dok chene ni o e mer ote yeno de chako tingo Dalvin dong ni buch Ijer ya mo Dalvin o reyo neno wa miro Dalvin ini choko jemi o wenke ota Dalvin wa mutoka pa Dalvin Olanya Gilbert in twini chol uyerlu we ya kwanji pe wa en mutoka maki yele be gaso wile wa ngogene Olanya iri tinyo wa sofa sets itinyo wa sofa sets iwe ko carpet ke Kennedy odd Dinero iwego carpet ke Kennedy on bene penge yuni chente uno Dalvin o kerro chene me studio ti te carpet en kerro chene mon manok do loyo kwede eno iyaga wa chene me kum Dalvin o chene mati jeba pa Dalvin mano Dalvin tiga mero wiloki studio equipments kon million abon wen ko million para di iyaga wenki come kon ko goya kata taw yago Olanya Gilbert in la ranyi iri tieke joman ma iri cholo gi achola wanu ngelo kumi wani bata giwa boglo ma pol Olanya ti area mo ker kama iri tier yeba no lo tena wubene dok mega ya no lo tena wubene mega iri tier ka tim ni ti dot plan lo tena wube teta wen in connection niki batag ita mara kuya batag kumro kon premier o wengri in ngeyo pingone wure wangdano nyuro ni wunu beju eno wunu raju wunu twali lu tiana gobe katim buami kum dano wunu or lu ranyi katim buami kum dano Olanya Gilbert kumeril pol lu remeti ya a o ke ngiri yiri ngeyo pingo batag kon no ke buri niki gwoke ya security ni ubed batagi pay chologe ni security ni ubed batagi pay chologe
I or be lutian padan katima reni ken ping. Pay chologe. Wa mero dalvin kamaleng. Ka unego go bene ukati kamaleng waji. Within these 14 months, pian open campaign. Chako campaign no gatie Uganda ubichake in 14 months from now. So within these few months, wa mirni no utuju ka kama dalvin ti yeo. Anda ti kwiri non-stop wangikilu dalvin wako. Plan woman ya o kono boss me mirikinen yo meti jikon boss me ana dugu mama pad ana dugu ma pad wondu tiji kom dano bene uti gere so wanen ka uti weng ba peke bu ngato moy ken gang kono utuchi wakama dalvin ti ye kirero jalo woda waje wayni dalvin ti lo zirani uchwala chuli luzera lutena chuli ma do magiti prison tie lutena chuli ma do magiti police tie lutena chuli ma do mati montie the woman ya nanu young ring bor tema wan yin munu donga ta ya do tia yenyo formation me 2026 utema be carrière chimi robero gwake kedu pianan pa be charka ripe ko tema utema manuti ki gil baro la ngere utema manuti ki lumone ma megwa ingere one po biye la diru tema bene kong mero revising confirmation ne moneni nero tiana anbe la choba anbe to la cho mo maka mo kutama bena kwerji mukena utala akwer gina time yebe pervio decision ne mega anpe binywena joma gitiki reri komgi yiri mer ni guberi ngerwa kon wana tiga logo gospel mapat gospel me rocho di kala chuli gendo ringi gore oburu tema revise on that area revise la dit general tema revise wan watika mereke roch tele ya chuli tele obale en ke bot Gilbert ki bora nga Gilbert ki dok ringi bino oburi ya formation dong eno utema ngene atoya tukutele ba atoya bituki utele gwoke Gilbert ka da yinimir chere parliament gwoke Gilbert aneno dong ber pe gona wachim atie Uganda dong be pe logo kweda de lingo le tik tienen lok doga mo men yan cha ana wajo bondwa ni umi kui kutema kaune miren lok e on ke ken ti de ibironi loendo tum wa mielu dong pendo tum wa mielu dong piano timu wa ni bol kui kutema ti dong en gik kumeno ni a pendo tum wa mielu donc kari pa go ti mutim kari pa da rwate ku tim kari pa do timu o ngera kari pa dong pa bok lo ku tim lok do tumo utim do way ke gwera en beru kumeno jero tema beru kumeno no la dit revise pe wer lo teno ni guboli lo teno ni chugi akaka umo magiloyo giboli no ni wangdar ko ge mol giraju loyo wangi yugi so gwoke ki jonni ka wa mero konya chuli utema ma yinde ye ni ki konya chuli chepe wa mero neno Gilbert gida me bion katimu kongola ingiri ero be rak kele a big question mark kaka wi ka wa be konya chuli peke konya chuli ki kongola ngo mo we lo NRM tega lo kum Gilbert bion gwa no peke yel Gilbert no peke yel e no nyurne Gilbert opposition ada Gilbert opposition que yo opposition merka wangdano ene no cha mai ko wacha ma ana kilo lo ka Gilbert kamalen mai ko jal Gilbert megwa peke yel mai ko wajo an pa lo kata kada wuji ka ngar mer cha ko chiere ko chie kong akor ko chiere ma tek ka lewiwu mai ko Gilbert megwa ya Mike NRM owe Gilbert megwa ya pe yel Gilbert megwa aya ma parke eno jome nyero tema igini wen
Gibber advising an Payil Gilbert Megwa. Don't Gilbert Beru Megwa Bene, Megwa, Gilbert Ligi. Ki better open. One minute Jimmy went ubet clear. Black and white way. Ubedo clear. Line now bedo black and white. Very clear. Ka initi tunkuja betun kuja. Ka initi tunkan betun kan. Ero peiti kuja iti kan bene. Umirwati ka chel. No. Eroni. Excuse mo pe obekonya chuli. Rocho pajo eni mero logada. Baby Dalvin kapege kelu wako. Wa mero kono ki bikelu maliel. Kono ki bikelu makwo. Ki kelu wako. Richo court me London. Wonke Gilbert Olanya wa mero Baby Dalvin. Uyor mada. Ma pia dano donye ye. Pianka dano donye re campaign ki donye ye. Ki be chaka lokmane komno we campaign tum. Campaign mo bitum peke Gilbert Ochak kikelo. La tena chuli ma eno tuyo. Jalwe. Buch me charro odd. Buch me charro ngom. Buch me charro odd ki charro ngom. Buch e beru buch mwaka pierre rio pierre deke. Gilbert Dalvin for quoi? Futima quoi? Won Luwe wa beru true. Luwe wa beru true. Won Luwe udugu lugoparo. Anatiko Luwe makara betiel. Magi ngeyo dogi moko cha deni Gilbert Olanya ngeyo ka kama Dalvin ti ye. Luwe makara betiel. Dan wayo lingo tik. Dan lingo. Pingo. Pian Gilbert ge guberu ka bor Luwe. Teke chako lokum. Yinbe peneno Gilbert ba. Peneno Gilbert. Gilbert ben pesa facing buri. Peneno Gilbert pe o buri. Ento teka yini chako lokum Dalvin le top. Gilbert chweli text. Ni pe logataba. Teke chako lokum Dalvin le top. Gilbert jurio chweli text. Yin pe logata. Aya, ka lok do tek manon ke chako yubuka choke. Ma luwe chako. Luwe te mo yubuka choke ti yana dep. Kiddy face. Utemo yubo kachoke. Kachoke pa kiddy face ge. Anga ge. Lutia na nyera wai kine. Ke biyo ke chako bor dano ke pistol. Igulu ke bor lutia na ke pistol. Ke weko loka Dalvin. Pingon ke bor dano ke pistol. Teka loka Dalvin chake. Aya. Lucky David. Uchako yubo kachoke. Lokum Baby Dalvin. Lucky David tek chako yubu ka choke pa Baby Dalvin. Ari adek bora chake intimidation level mamalo bora chake. Mukere ben wayni ibi losing contracts. Ibi gain contracts. Free to be losing business. One macha luwedo mirwa lingo ko lokumigwa pian ke wayni wabi gain contract o kibiker kwa wa kamarai. Wachung for justice people atianwa piomenwa ay wundu winweben wundu kongola wundu winwewa e karmano wano ki wiya bam no wala latini poya ko latini neka ko ya latini amar latini mamo kumirdong latian mano juyi in wani marni pi wene kira en wero kira mielo kira ngata in wani maro kumirdong pay neno pe mwaka pa ki wiye en in petwer bir concern ne ya luwe ko tetwa Dalvin ti kwena o ko rich me London wonke Gilbert Olanya kongde lanywa weng pebi lanyo Dalvin kene lanywa weng wona dong ne teka dong logmer do teki komu si o chako ordan la pepin katima rani ko obi rwate ki lu rani lu ko be make wikera this time rani ga rani kongdong pian ka do me rany ko no wa ranye wono nena we pe obi berka nyar lu tian padan wa miro Dalvin buch ngoma ki twe ye dan mwaka pa ki wiye mabene pe ki miro wa lokome mo ngaro win buche buch ngwa unega nga eni murder case keje case menga kare wa case men murder ben ko ngi winyu do la timbaldo manon di la manya ki dugi Olanya Gilbert in e chere Edouard Dalvin ma maka ma Edouard Dalvin ma maka Dalvin do riako Dalvin rayon kana manok o kwanyu sim o goyo bor dago ne nyalaw o wayne inba
chente ti ot kenyo million piera biro tie te carpet akero we I twin the ot entro ki te carpet we carpet na dit eno akero chene ki tera rie yo pin kuja 70 million an lokani dong tetek Gilbert tiga bion ka makao kumra we ne yin be dong pe gale kong ko e chok jimi ki ot kenyo ke mon bene mon gimoy kana ke waji kongi gale para Gilbert le pep million piera biro ti te kapet Dalvin waji bod dagone ni kwan 20 million ichi mi bon mara pian mara yo be gwo wundo chet gang bon mara kuja million piera beach na account eni ini cherket iye unyoka ki nguriyo mapie ker ya account chiring de te bordana na eni ene dong tie machar wora maka per por koma ene bicho buloka million piera bichi mogo bi konya dong ke gonya yin non kong kwa million piera rio ringo kere chi mi bod mami kuja bon mara wundo beto kunu chok jime ki ot karno Dalvin don yang jime wen plan pa Gilbert mon gemiene dago ko no nero otima be winyo be nying chene ma dit tie ki ngog dago ti kamiene ni Gilbert ni peb tuki security tingo kom I will pick up which are compa sofa sets ma puti will gya jempa Dalvin o jemma nyem choro wen inde bieno ka yako la chan dan mai wani ko nyepe bin yako wa kom Gilbert tin sofa set so wen o kerker wa ene wen chene na o tin o ker wa nyi no peki jemma nyem ene chena choro sofa set iwi marka aya ginado cherche konyo dako ni Gilbert ku tin wa table me sitting room nero table marien me lama tin gino konyo dako ni no Gilbert wani ke boite ke kapet dongo ngene ye woro ke nyera boite kapet gedo ngene ye kilo teno ngene lutin yu peko benero jali matwala I wajo ni peki benero jali matwala en peki neno ki lutin pa Dalvin pedo neno won gi kite wajo ni fini chol erero aya payne ni tiene te kapet ba en kerlo ba konyo ke dahno ben eno now ichoko ichere yuai wa mutoka ino fungwa morka ba no tie wi mecha fungwa morka ti wi mecha ichero udoe wa morka pa Dalvin uchoko jimi wengwa ki morka uchero don kwede umago dako chwale buchi makodo mbeno kare ka utumle kirmo kyo gonyo miguni don tie triple punishment non pe double punishment triple punishment nero manong punishment for maternity watin Dalvin actually ka kiloko loko in Dalvin ke mago no lo mix pourquoi ono lo mix pourquoi le way kon wabiru true le way o bol simple man boss mego team alpha zaite tempro mona o pio tuongweno anga name them luwe igini wen paraway a lot many new generation in music luwe pe ramo be meeting me demanding ni la wuru ki gony la wuru beru mwaka pa ki wiye buch ulinga ko matwala la wuru wandong family do wundu we watia d producers tia d promoters joma ini mero siente ke ken ki bod luwe en ka luwe do por repero solution mo me konyo gidong peke joma jami la chokchene kom Dalvin pe obiru in ni wachere show Diana Gardens kacha ni wachere show kono kwene kono Blue Mango kono kwene kono Bermuda kono Darling kono ba peje kono kwene chi adi deni wayame chake choko tiene petu yaro chunke dwa ka pego do por kum la we ma pego na ti serious like this
kejedong insiding o ki Gilbert pen Gilbert tika chulo dana ka chula we peke donyi lokre tega ini mer donyi lokre mata ki chuli ka jalo an na pa chule ni don ko ibiti me ni Gilbert an pa chule wa mero ro chulo ba chuli iyo mo ke ken Gilbert olanya ire tika bolo dana ite ayubu yo ni ite ayubu yo ko la jalula ko la jalula ko la ngolula ni initi ya yopu yo initi ka yopu kaka businessi iti ya yopu kaka businessi ini anga be ngot maumio katapila me furu guru ni keluone mukama mulunji ni uberu la remi pass na mamigi pass na me business pass na mamigi wuna yeu charo maka me yamuro wen wuna mukama mulunji wuna yeu to yen kijo ma wuna ngiyo kiruki wun jo ma do uripe wen ki mukama mulunji uto yen yamuro ki wen kumbiri chawani mukama mulunji tika yupo yo kakama ine chwala ni ki chwala katapila chata yupo yo kono business partner mamigi ubolo jo ma amuro pinga wuna ngiyo alkweda mabe yoni in pete ga yobone ke goodwill mo pete yoni ke chuny mabe mo yiti ayobo yoni me gengo mon bulu me area eroni ene bulu ma in ikar mo be ka orgi ka tero ikempen bulu me area eroni mo kana in be ka ticket yi idate deals ikar ma yini wunyu boss me ko cha ko kelu loko wa kamalen ijao yanyu yo me silencing loko bet pere itinyo katapila unena non power pa boss me kwe udonena power pa boss me impact ma boss me tikwede utinyo don katapila ular ke de yo kuja ka furu ne pian omiro silencing lok me ateru lok me timarani wu may or ke dane ikum dano luwrigi ka wanogi lutira wu me area ene itiyu kwedgi me timarani inano so itamane yo guru kono we silencing loke ikello tiana wubini uchok we silencing lok ma renyi me atero ni group me atero won arrow squad utamane wakuya diru ulanyatika yo guru mata ulanyatika tem silencing evidence ni we lotine igubedium we joni igubedium we lok pokar we joni lok do bot wa chan lok ti wa bot al Qaeda uti ago cheto do wa po yupu gudu iwinyo jem maraj do kelo mabene advantage on en wa po yupu gudu ero pe bol dano wa mero dalvion ke gonyo o court rich won ko la Gilbert olanya Gilbert kape kelo baby dalvin waro kui peke piri kui peke pian pebi berga bola chuli amaru madamaru kono idia nekoluti an gimukane in pebi bola chuli kono inekolati an chuli darbina bola chuli amaru en pe marwa inego one of us and then itiga tingo wani wabien ka we wundu we uberiek Gilbert pedo te la we mo kayuponye ya moro kon pe wange kamu keriela wewa kon ku deyo kon ti kwen ko Gilbert ko kel dalvin wo ka o chak mede ke biru kui tien ga dalvin pekewe kui peke kui pe mon condition ma mi condition palu chanu jemo wan machalo KDP wa binu karocho tela ya chuli ero pela ku tela mon ma wunu mi romede kwede ma i wangdano nen ma be la pin utia ne kholutia pa dano i wangdano nen ma be la pin utia mai mon dano i wangdano nen ma be la pin utiga yubu men ne khodano silencing dano we wunu gak male ike nuyu kadal vin pe wunu kelu wako forget parliament baby dog in la put pay ngia ma be an karita me ni utim do mir ke planning ke neko i wango pen wi wa ni wana yam plans ma polu failing an cha do ni yeni ning gwa ke kweda bena
wa mi rojo paju matalu KDP de kal mi rayuya kape kelo dalbin wa gone chake tino o kero kar kui forget parliament. The way rise up for you.